Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 90 минути, 1 сат и 30 минути, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Едно одлично интервју, Мирољуб Петровиќ, 90 минути, останете со нас, нема да се жалите. Добро вечер, Мирољуб Петровиќ под Мач Бато. Добро вечер. За мало и ви под Мач. Што е за мало? Па за малку и ке во суде, а така ние во Македонија читавме судски процеси, па ви влегле дома, па ви зимале некои тинктури, па ви правеле некои работи, за малку на топол оброк 3 пати на ден, како се кажува ке нас. То nije ništa, treba da čitaš memoare čuvenog makedonskog junaka Vasila Veleškog. On je tu zapisao kako je prošao on i kako je prošao Jovan Babunski od strane demokratske države. To zvanična istorija neće da govori o tome, ali sad postoje memoari Vasila Veleškog gdje on opisuje događaje od kraja 19. veka pa sve do kraja Drugog svjetskog rata. I to je najautentičnija istorija, a ne ova falsifikovana komunistička. I vrlo je zanimljivo posle Prvog svjetskog rata gdje su i Jovan Babunski, Kosta Pećanac i Vasil Veleški i mnogi drugi znameniti ljudi iz Makedonije i tamo branili narod od okupacije i poslije kad je došla Kobajagi sloboda, demokratska država, kad je formirana Jugoslavija, šta se dešavalo? I sad, posle 1918. tu su bili na teritoriji Kosova i Sandžaka neke komitske čete ljudi koji su izgubili privilegije kad je Turska proterana sa Balkana. I oni su digli ustanak protiv države Jugoslavije, nove države. I predstavnik države za Makedoniju je pozvao Vasila Veleškog i Jovana Babunskog. I rekao, vidi ovako, trebalo bi da okupite ove vaše čete i da ponovo se aktivirate i da odete tamo u Sandžak i na Kosovo, da razvalite ove komite tamo što napadaju državne funkcionere i tako dalje. I Vasil Veleški pita ovog državnog funkcionera, je li to po zakonu? Što vi ne pošaljete policiju, imate žandarmeriju. Pa znaš šta, nije to po zakonu, znaš, ne smemo zbog međunarodne zajednice, krše se ljudska prava, ovo, ono, znači nije po zakonu. Pa kaže, nije po zakonu, ali država će vam pogledati kroz prste. Kaže Vasil Veleški, ja neću tome da učestvujem. Kaže Jovan Babunski, ja ću da učestvujem. I Jovan Babunski krene se s ovom četom, razvali tamo ove sve komite, odvali ih. I kad se vraćao nekim klancom, padne sa konja i povredi nogu. I teško se povredi i oni ga dovedu tamo u njegovu kuću i on odmah kontaktira Beograd, pošto tu u Makedoniji nije bilo, pošto je bila specifična teška povreda, nije imao ko tu da ga operiše, da to sanira, i on je zvao Beograd. I ovi njegovi prijatelji iz Beograda, koji su rekli mi ćemo da brinemo o tebi, samo ti idi završi posao, oni su rekli, znaš šta, digla se velika frka u Skupštini Jugoslavije, zbog tih, jer to se ono pročulo, a ovi strani faktor ima svoje ljude u Skupštini. I kaže, evo napadaju nevine ljude tamo na Sandžaku, na Kosovu, Jovan Babunski, i oni digli frku u Skupštini. I Jovan Babunski nije smeo da dođe u Beograd, kaže, Jovane, ako dođeš, uhapsit ćete. To su mu rekli iz vrha države Jugoslavije. I Vasil Veleški dolazi kod Jovana Babunskog, kaže, Jovane, šta je s tobom, čoveče, što ne ideš za Beograd? Kaže, pa rekli su mi, kaže, ako ne tamo uhapsit ćemo. I on je umro, Jovan Babunski. Čuveni junak je umro u svojoj kući od trovanja noge, jer nije država htjela da brine o tom junaku. Vasil Veleški, završio se rat, njega politika nije zanimljiva, međutim u Prilepu su njega najviše voleli. On je bio najpopularnija ličnost u Prilepu. I narod Prilepa i tog kraja su tražili da se on aktivira politički. I on je hteo, i oni zapeli i on kao ajde. I on uđe u politiku. Nije on znao šta je Beograd i Skupština i reality luda kuća. I on bude izabran. I uđe on u Skupštinu. Čuveni Vasil Veleški, junak. I pre Balkanskih ratova, i pre Prvog svjetskog rata. Znaš, kakav je to bio? On je spašavao narod u Makedoniji, čoveče. Sa svojim četama. Mislim, svi znaju ko je Vasil Veleški. Mislim, ko malo pozna istoriju. I on došao u Skupštinu. Korupcija, isto kod nas. Kad slušaš sobranje, Skupština, Sabor, luda kuća. I on sad tu hoće da se bori za narod, da brani narod i ovo i ono. I onda kritikuje ove ministre lopove, znaš. I pazi šta oni urade. Država organizuje nekog potkupljivog člana Skupštine, koji u Skupštini pucu iz pištolja, i mediji u Beogradu objave kako je Vasil Veleški
organizovao atentat na premijera. I pazi, uhapse Vasila Veleškog. I strpaju ga u istražni zatvor u Beogradu. Znaš ti kakva je to rupa? Ja sam bio u istražnom zatvoru u Beogradu Despota Stepana kad me je Blic hapsio 2012. Kad sam se zezao na račun Haškog tribunala. Možda si gledao te video, holandske brane i ono. Znaš ti kakva je to rupa? Znaš tamo te ne bi pustili naravno da dođeš da snimiš onu rupu. U samom slučaju, Vasila Veleškog spakuju u zatvoru u Beogradu. I on u svojim memoarima kaže, ja sam bio u 14 zatvora za vreme svoje borbe za narod. Bio sam u turskom zatvoru, bio sam u austrijskom zatvoru, bio sam u bugarskom zatvoru. 14 različitih zatvora je bio. Kaže, ovo u Beogradu, to kaže, nigde nisam vidio. To su najgori uslovi, kaže, imaš da su pacovi jeli meso sa umrlih zatvorenika. Neljubaznost stražara, kaže, to nigde nisam vidio. I oni su njega, pošto je bio to negde, približavalo se leto, oni su hteli ove sudije da uzmu pauzu preko leta, letnja pauza. I sad je Vasil Veleški treba u tom istražnom zatvoru da čeka 3-4 meseca, razumiješ, to je neizdrživo. On je hteo što pre da bude suđenje, da pobegne odatle, da ga pošli u neki zatvor, razumiješ, da je koliko toliko normalno. Jer ova istraga, to je užas. I Vasil Veleški vidi da ovi njega ne fermi, da će ga ostave tu 3 meseca u istražnom zatvoru, da on čeka tamo jesenje zasedanje sudije. Njih to ne zanima sud. I on se odluči da štrajkuje glađu i žeđu. On je 12 dana bio bez hrane i bez vode. I to je se digla frka. I onda su morali da organizuju. On je sebi narušio zdravlje, on je bio razvaljen posle toga. Posle se oporavljao mesecima i godinama. I oni, pošto je on štrajkovao, pazi, Vasil Veleški štrajkuje glađu i žeđu zbog terora države prema njemu, demokratske države, koja je bila korumpirana i pod kontrolom engleskih kriminalaca. Znaš kakva je to bila pljačkaška država. Od 1918. do 1941. se promenilo 40 vlada. To su se samo menjali ko na filmskoj traci, to su bili lopovi, banditi, onda nije čudo što je Bog poslao komuniste, pa ih je posle sve odvalio, pobio ih, oduzeo im imovinu i ovo ono. To bi trebalo da bude upozorenje ovim modernim demokratama u svetu da prate istoriju Jugoslavije, šta će da im se desi. Neće Bog da pošalje komuniste, sad ima nekog drugog da pošalje. I oni organizuju suđenje i osude Vasila Veleškog na 15 godina robije i pošalje ga u Sremsku Mitrovicu. Tu se on spasio da ne bi, jer on istrazi pitnik da li bi preživao tu. I posle tamo, to je bila sramota za državu, ali nema veze. On je tamo proveo 1,5 godinu. Vasil Veleški. I posle toga, bila ih je sramota, to je pukla bruka, izgubili su kredibilitet u narodu, onda su ga posle 1,5 godina pustili na slobodu, ali su mu zabranili da javno nastupa, izgubio je kao privilegije da javno nastupa na izborima. Znači, šta ti možda očekuješ od demokratske države? Možda očekuješ to što je doživao Jovan Babunski, što je doživao Vasil Veleški, što je doživao Kosta Pećanac. Posle Prvog svjetskog rata Kosta Pećanac imao penziju 300 dinara. Njegova porodica je mogla s time da živi 5 dana. Kosti Pećancu su za vreme njegove borbe do kraja Prvog svjetskog rata od 4 dece 3 su mu ubili okupatori, a 4 su mu ubili komunisti za vreme Drugog svjetskog rata. Znači, pazi kako je taj žrtvu poneo za narod. On je dobio 300 dinara penziju, sa kojom je 5 dana mogao da živi od njegova porodica. Milunka Savić je posle Prvog svjetskog rata čistila haustore i banke po Beogradu. I to ti je odnos demokratske države prema najboljim ljudima. Sad ti mene pitaš, ja sam super prošao. Znači, Miroljub, vi ste Jovan Babunski i Vasil Veleški. Znači, državata prema vas se odnesao kako što se odnesula prema Jovan Babunski i Vasil Veleški. Sad objasni meni li za publikata. Ne, ja sam sitna riba za njih. Znači, da objasnimo za publikata u Makedoniji, koja znaje ona bugarska strana na istorijata, ne znaje ova srpska strana na istorijata, da ne влагаме во некои историски теми, бидејќи тука во Србија веќе многу гласно почнува да се раскажува или да се делува на таа платформа Стара Србија, Јужна Бановина и така натаму и така натаму. Значи, Васил Велешки и Јован Бабунски се борат за српските интереси во Македонија. Спремте, четници е песмата нели на Јован Бабунски. Правнукот на Јован Бабунски игра за Црвена звезда. Внукот Бобан Бабунски е репрезентативец на Македонија, мислам дека беше селектор. Значи, да не влагаме во таа страна на историјата. Зошто во Србија, после 20 или 30 години распад на Југославија, кога односите помеѓу Македонија и Србија се веројатно многу подобри отколку пред 30 години, почнува повторно да се отплеткува приказната за Стара Србија, Србите ослободија Македонија, Македонија не знае да им врати на Србите, така натаму и така натаму. И Србија се мешаше во овие избори во Македонија, тоа е евидентно, беше на страна на опозицијата, која сега стана власт во Република Македонија. Vidi, ja moram da te ispravim da
To je komunistička isterija da su Jovan Bubuski, Vasil Veleški i Kosta Pećanac se borili za srpske interese u Makedoniji. Tada nije bilo navijačkih grupa kao danas, Srbi, Makedonci, to je sve bio jedan narod. Каков народ, Мирољуб? Ите, тука е проблемот. Бидејќи бугарите велат ние сме исти народ. И ние не согласуваме. Србите велат ние сме исти народ и ние исто не согласуваме. Албанците велат па добро, православните албанци и македонците се еден исти народ и ние исто не се согласуваме. Грците велат тој еден исти народ, само едната страна вели тоа се хеленизирани македонци, другата страна вели тоа се словенизирани грци. Очигледно дека македонскиот народ е нешто што постои, нешто што функционира. Не може да се пренебрегне. Го има и во Библијата, го има и во историјата, го има во сите историски читанки, само го нема во мислите и мозокот на неговите соседи. Како да излеземе од таа некоја приказна? Гледате, таа приказна предизвика сериозни фрустрации кај македонскиот народ. Види, знаš како je govorio Njegoš? Njegoš je govorio, bratije mio, koje vere bio. Znači, ili si na Božoj strani, ili si protiv Boga. Čuveni srpski junak, hercegovački Mićo Ljubej Bratić, on kad je preveo Kuran na srpski jezik, onda su mu Srbi zamerali što je to uradio. A on je rekao ovako, ja nisam tupio moju sablju na telima i kostima Turaka muslimana, nego na telima i kostima Turaka zulumčara, koji su pljunuli Muhamedu u lice i bacili Kuran pod noge. Turci muslimani i Srbi, pravi Srbi, su živjeli kao braća. Ako hoćeš, pročitaj knjigu Primjeri čovječstva i junaštva Vojvode Marka Miljanova, koji govori o tome kako su i Srbi, i Turci, pravi Srbi, pravi Albanci bili braća. Albanci su nudili Srbinu, Marku Miljanovu, da bude knez Albanije. Ti glasovi koji si ti čuo i koji si ti ispio, to ne govore Srbi, to govore lažni Srbi. Pravi Srbi i pravi Makedonci i pravi Crnogorci i pravi Albanci su braća. Micko Krstić, koji je rođen u Trebinju, na jugu Makedonije, sada on pripada jugu Albanije, jedno malo mesto. On se potpisivao, Micko Krstić. Sad ću ti reći, pa on se borio za srpske interese. On se potpisivao Micko Krstić Albanac. Jer taj deo se zvao Albanija, to je ilirsko pleme Albanije. Makedonija je stariji termin, jer Makedonija je pokrivala Carigrad, Sofija, ovo što imamo na osnovu istorijskih dokumenta, to sam ja opisao u mojoj knjizi Kratka istorija Srba. Znači, od Carigrada, Sofija, Smederevo, Sarajevo, Dalmacija, Južna Dalmacija, cela Crna Gora, Albanija, to se sve zvalo Makedonija. Znači, to su termini istorijski. A kada ti imaš navijačke grupe, Delije, Grobari, Torcida, Bad Blue Boys, ne znam kako se zovu makedonski navijači, ovi huligani, komiti, onda se oni sa njima, onda oni se između sebe prepucavaju i onda se stvara preko medija koji žele da zavade jedan isti narod, jer svi smo mi jedan koji govorimo istim jezikom, koji imamo svoje ilirsko poreklo, koji smo doneli pismenost ovde, onda mediji huškaju, evo pogledaj Makedonci, ne, to nisu Makedonci, to su lažni Makedonci, gle ovi Srbi, ne, to su lažni Srbi, ja ih ne računam u Srbe, vidi ovi Albanci, pravi Albanac, tako ne ponaša. Миро, Љуме, не знам дали тука кај вас во Белград е тоа некое правило, кај нас во Македонија е, во Хрватска исто е, односно Србија, каде што тие најрадикални навивачки групи, не се само под контрола на државата, на полицијата, на тајните служби, туку се многу често и под контрола на радикални структури во црквата. Значи, многу често радикални структури во црквата, одредени мокни епископи, одредени мокни старешини црковни и така натаму, кои имаат сериозно влијание врз црковната политика, имаат контрола врз те навивачки групи. Дали тамо поради дрога, дали поради алкохол, дали поради неморал, одат на исповедување кај тие мокни црковни играчи и ти има целосна контрола врз овие навијачки групи. Така што таа некоја симбиоза на тајни служби, црква, односно црковни влијание, клер црковен, навијачки групи е многу сериозен. Без тие структури не може промена во една држава да се направи политичка, безбедносна или било што друго. Vasko, ti dovoljno znaš da i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u svim zemljama sveta kriminalci imaju svoje ljude u crkvi i kontrolišu mnoge strukture u crkvi. Oni se mešaju u crkveno dešavanje. Znaš šta je crkveni lider? Šta je crkveni vođa? Neko ko je kao Rastko Nemanjić ili Sveti Sava, koji se zalaže za mir, za slogu među braćom. Petar II. Petrović Njegoš koji je govorio, brat je mio koje vere bio, ili si na Božoj strani ili nisi. Muftija Zukorlić,
Njegova stranka se zove Stranka pravde i pomirenja. Kaže, ljudi nema, Muftija Zukorlić, ja sam s njim sedeo u emisiji, kaže, ljudi nema da nasadate na te nacionalističke podvale i te prevare. Šta je s vama? Mi treba jedni kod drugih da pronalazimo šta nam je zajedničko. A to što kriminalci svoje ljude uključe u ovu crku, što imaju tamo svoje strukture, a njihovi mediji pričaju svoju priču i huškaju i narod se na to peca, pa mi nećemo time se bavimo. Znate što ja prašam? Ovo što сега ни се случва, изминатите 10, 20, 30 години тука, на простор на паранешна Југославија, сега и во Украина, то се верски војни. Например, во Украина прв пат во последните 50 или 100 години имаме православие против православие. Главните битки се водат на територија каде што доминантно е руско население. Значи не е украинско, тоа е на источна Украина, секој што се гласало во Украина, имало прозападна Украина, происточна Украина, тоа е поделена држава. На битките, војните се водат Харкив, Запорожје, Донецк, тама е доминантно руско население. До пред 15 години, вие ако им се обратевте на украински јазик, тие не ви враќаа воопште на таа комуникација или на таа кореспонденција. Денес гледате, тоа се случува. Тука на Балканскиот полуостров, значи војни, кај што да речеме еден исти народ или нешто што припаѓа некој исти шинел, на некои историски корени заеднички, така натаму поделени на католици, православни, може и поделени на бошњаци и на муслимани војуваат. Крвави пресметки, до геноцидни пресуди, еве што беше сега во Советот за безбедност на Обединетите нации. Како тоа да го објасните? To su, Vasko, lažni pravoslavci, lažni katolici i lažni muslimani. Pravi pravoslavci nikada neće ratovati protiv drugih ljudi. To je ono što je govorio čuveni borac u Makedoniji, Vojvoda Kosta Pećanac. On je rekao, ljudi, naš zadatak je da spašavamo narod, a sudbinu rata će odlučiti velike sile. To isto kao i danas. Mi treba da spašavamo narod. Ova emisija koju mi snimamo da ljude osvestimo, da ne nasedaju na te provokacije koje mediji huškaju, ti zlonamerni mediji koji su huškali protiv Vasila Veleškog i protiv Jovana Babunskog i protiv svakoga ko se suprostavi sistemu. Kako se čuvali tija, spore da se čuvali? Srbi ili Makedonci, Vasil Veleški i Jovan Babunski? Srbi ili Makedonci? Što bili? Evo sada prašam. Treba da objasnimo terminologiju. Znači, postoji terminologija, to sve što danas imaš. Бидејќи луѓето ме обвинуваат, велат, одиш тамо, снима со нив, со вас, Дејан Лучич, не знам, Абрамович, Велимир и така натаму, и пред тебе имат мед и млеко од устата за македонците, како ќе замениш ти, почнува да говорат македонците се јужни срби, македонците се стари срби, стара Србија и така натаму и така натаму. Тешко се ослободувате од тој дел на вашата историја. Тешко се ослободувате од... Nije to moja istorija, nije to naša. To je lažna istorija. To je istorija koja se zasniva na evoluciji, na Konstantinu Parfirogenitu, da su ljudi ovde na Balkan došli u 7. veku i ostale budalaštine. Evo, ja ću da ti kažem kako izgleda istorija, ja sam spomenuo u nekim crtama u prethodnim emisijama. Znači, ovde u Evropi, u 8. veku pre nove ere, 8 vek pre nove ere, ovde su živeli neki domorodci, nemamo nikakvu istoriju o njima. U Evropi ti nemaš pisanu istoriju o Evropi 8. vek pre nove ere. U 8. veku pre nove ere, kada je 10 plemena Izraeljevih napustilo Izrael i naselilo Evropu, jedno izraelsko pleme, koje se zvalo Gadovo pleme, Gad na hebrejskom znači sreća, oni su došli na ove prostorije. I otac evropske istorije, Herodot, on kaže da je na prostor Balkana, konkretno u Budvu, došao Feničanin, koji se zvao Kad i koji imao sina Ilirija. I oni su doneli, njihovi potomci su doneli pismenost u Evropu. Mi znamo da to nije bio Feničanin Kad, koji se zvao Ilirije, nego je bio Jevrejin Gad, koji se zvao i njegov sin Arilije. Ali pošto Grci ne vole Jevreje, jer su, sam Herodot kaže, Grci jedno malo egipatsko idolopokloničko pleme, koji su tu došli i svojim vrađbinama napravili, asimilovali ljude, zarazili ih vrađbinama i zarazili celu Evropu sa svojim vrađbinama. 95% današnjih Grka su helenizirani Sloveni. Oni sad svojataju Grci Aleksandra Makedonskog, za koga su oni govorili, imaš u dokumentima, da je on varvarin. Kaže, on priča nešto barbar, ništa ga ne razumemo. Pa naravno da ga ne razumete kada on priča slovenskim jezikom, a vi pričate helenskim, grčkim jezikom. Znači, ovde su došli ti ljudi, potomci Izraelovog plemena Gadovog, i ti Iliri, i taj deo je bio poznat po Ilirima. I oni su naselili ceo Balkan. Mi smo potomci tih Ilira. Međutim, ti Iliri kad su došli, oni su ovde doneli svoje toponime, nazive svojih geografskih lokaliteta. I poznati toponim koji se spomenju u Bibliji, citirao sam ga u prošloj emisiji s tobom, jeste toponim Makedonija, to je jedan lokalitet kod Galilejskog jezera gde je Isus prešao
to se vidi u hebrejskom evanđelju po Mateju, gde je on prešao čamcem preko Grčko-Jevrejskog i došao u Makedoniju. I oni su doneli te toponime i ovaj region. Mi sada na osnovi dokumenta znamo sigurno da se Makedonija zvala teritorija Južna Dalmacija, Crna Gora, Sarajevo, Smederevo, Sofija, Carigrad i sve ovo dole, cela Grčka. To znamo, to ima u mojoj knjizi Kratka istorija Srba, koga zanima nek pročita. I to se zvalo Makedonija. I sad su tu živeli ljudi na tom prostoru koji su se tada zvali Iliri. I do sredine 19. veka svi strani autori su ljude na ovim prostorima zvali Ilirima i kaže govore ilirskim jezikom. Nisu oni rekli govori makedonskim jezikom, srpskim, hrvatskim, crnogorskim, nego ilirskim. U Beču je 1854. godine objavljen nemačko-ilirski rečnik. I kad vidiš ilirski, to je ovaj jezik koji mi pričamo. Imamo ono ilirsko dviženje koje je prethodnica napravenje na državata na južnite Sloveniji. Da, ali Iliri su u 8. vek pre nove ere, a južni Sloveni su tek 19. nekada... 28 vekova posle toga. I sad pazi ovo. Umeđu vremenu, ovdje su... Znači, deka toj naziv preživuva 20 i nešto vekovi. I vrazbaza na ilirsko to dviženje je ideata neli plasirana, koja je podosam završao 1918. godina država na Srbi, Hrvati i Slovenci, pa kraljevina Kralstvo Jugoslavije. Tako, ali vidiš, sredinom 19. veka su jedna grupa hrvatskih intelektualaca na čelu sa Ljudevitom Gajem su pokrenuli ilirski pokret. Da se svi ti Iliri na Balkanu ujedine, jer mi smo jedan narod. Međutim, to je Austro-Ugarska razvalila, jer njima to nije bilo u interesu, jer su oni hteli da huškaju narod između sebe i onda su počeli da stvaraju navijačke grupe. U Austro-Ugarskoj, svi koji su bili pravoslavni, oni su morali da se deklarišu kao Srbi. Znači, nema Iliri, Srbi. Ovi koji su katolici, oni su morali da se izjašnjavaju kao Hrvati. Hrvati su dobili ime po jednom znamenitom Kanu, koji se zvao Kan Hovrat, koji je živeo u 7. veku i koji na teritoriji današnje Bugarske, Bugari tad još nisu bili na Balkanu, oni su došli u 9. veku, Kan Hovrat je u 7. veku, on je bio prijatelj sa romejskim carem i bio je školovan i ovako britka sablja, on je napravio tu veliku državu. Sad ga Bugari svojataju, on je živeo 2 veka pre Bugare, Kan Hovrat. I kad su Hazari zauzeli njegovu državu, država mu se ugasila i ti njegovi borci najbolji, oni su došli na sliv Save i Dunava i tu su bili poznati kao Hovrati, čuveno hovratsko pleme, potomci tog čuvenog Hana Hovrata, kao što u Hercegovini si imao čuvenog Hercega Šćepana, po kome su nastali Hercegovci. To je onaj nivni Han Kubrat, čo ga vika, to je... Njega zovu Kubrat, Bugarite. Da bi sakrili njegovo poreklo. Jer pazi, nego to ne bugarsko, poteklo. I onda oni kažu na pornopediji, tako ja zovem Wikipediju, pornopedija, to je lažovska enciklopedija, satanistička enciklopedija da samo lažu, oni su tamo napisali Kan Kubrat. Ali pazi šta je, ne smiju mnogo da lažu. I onda u zagradi stave kako se piše na grčkom. Tamo se piše A tamo piše Hovrat. Razumeš? I ti ne moraš da znaš grčki, ti samo ukucaj, oni su napisali Hovratos, jer ono os je grčka, jer ga Grci ga svojataju da je on bio Grk, pa su dodali ono os, ali ti samo ukucaj u prevodiocu na Google ono kako piše na grčkom i klikni dole onaj zvučnik i on će da ti pročita Hovratos. Znači on je bio Kan Hovrat, a ne Kubrat, nema veze s Bugarima. I od njega su nastali Hrvati kao jedna zajednica lokalna znamenitih ljudi, kao što su nastali Hercegovci, znamenita zajednica na tom lokalitetu. Pa su bili Crnogorci, potomci Ivana Crnojevića. Ali sve to jedan narod, međutim neprijatelj je od svih tih grupa napravio navijačke bande, Crnogorci, Srbi, Makedonci, Hrvati, Bošnjaci, Albanci, i onda između sebe se huškaju. I onda im prave lažne istorije, i onda puštaju te lažne istoričare, koji samo lažu i huškaju narode, ali to je lažna priča. Znači, ja sam Makedonac, ali sam u isto vreme i Albanac, jer Skenderbeg, moj čukunđedi sa teritorije Albanije, a to je nekada bio deo Makedonije. Ja mogu da kažem da ja sam Albanac, mogu da kažem da sam Makedonac. Mogu da kažem da sam Srbin, jer Srbin znači od Nojevog sina Sema, njega su u Indiji zvali Sarm, pa su njega nastali Sarmi ili Sarbi. Mogu da kažem da sam Srbin, mogu da kažem da sam Crnogorac. Znači, ništa neću pogrešiti, šta god od ovoga da kažem. I Makedonac, i Albanac, i Srbin. Znači ги направија во наводници тие народи како навијачки групи. Тако е. А со навијачките групи ја растурија поранешна СФР Југославија. И ние, ако не знаеме што се случило пред 1, 2, 3, 5 или 10 века, знаеме што се случи пред 30 години, кога тие навијачки групи нели почна распад на Југославија, па отделна тие навијачки групи завршија кај босанците, кај хрватите, кај србите, да се овие парамилитантни, паравоени единици.
И се другото е историја. Тој што не сака да ја погледа историјата, таа историја ќе му се врати ко фарса по 20, по 30, по 50 години. А не е то пре 30 година. То су радили пре 80 година за време Другog светскog rata. рата. И исто навијачке групе. Апсолутно. I onda oni stvaraju navijačke grupe da se huškaju, a pametni ljudi, kao Njegoš i Ban Jelačić, Bane Jelačiću, brate, jel ti treba da ti pošljem 2000 crnogorskih boraca za borbu protiv okupatora? Hvala, brate, Njegoš, ne treba, razumeš? Njegoš u Gorskom Vijencu, ti kad da pitaš sad, na primjer, ove te navijačke grupe Srbe, šta ćete oni reći o Hrvatima? Hrvati ustaše, Hrvati ovo, Hrvati. Šta kaže Njegoš u Gorskom Vijencu? Naša braća Sokolovi, Dalmatinci i hrabri Hrvati. To kaže Njegoš. Добро, ми долюбо. A navijačke grupe kažu nešto drugo. Која историја ние ја учиме? Вие велите комунистичка. Важна, Не, да викате Pa комунистичка. da smo nastali od majmuna. Да, но комунистичката историја настанува 45-та година. Ние сме учели лажна историја и пред 45-та година. Ne. Znaš kada je nastala lažna istorija? Кога? Posle Berlinskog kongresa. Da bi Srbija dobila nezavisnost i da bi Bugarska dobila nezavisnost i da bi Crna Gora dobila nezavisnost, oni su morali da prihvate lažnu istoriju. Da se odreknu starog kalendara koji su koristili i u Makedoniji, u Srbiji, u Crnoj Gori i na Balkanu. Morali su se odreknu da prihvate falsifikovanu istoriju Konstantin Porfirogenit, da su ovde došli ta slovenska plemena u 7. veku i ostale gluposti koje mi učimo. Pa, Vasko, mi u školi učimo da smo nastali od majmuna. Zamisli kakva je to istorija. Znači, oni od nas prave majmune. Па добро, ние имаме са председателка која смета дека дарвинизмот не треба да биде прифатен како историја. Нашата нова председателка. Вие сметате дека сме настанали од Господ? Ви сматрате да сме настали од Бог? Tvorac nas je stvorio, to govori nauka. To nauka govori do sredine 9. veka i onda su mafijaši isti ti koji prave... Која е наука, на пример? Ti kad pogledaš, 99% naučnika s početka 19. veka su tvrdili da je tvorac stvorio sveta. Najpoznatiji svetski naučnici, Isaac Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Michael Faraday, oni su svi tvrdili da postoji tvorac. Isaac Newton on je napisao najviše knjiga iz teologije, iz Biblije, a malo o fizici, o njemu se priča samo kao fizičar. On je napisao čuvenu knjigu proročanstva Danilo i otkrivenje iz Biblije. On se bavio teologijom i verovao da postoji tvorac. Дел од тие што ги спомнувате биле големи масони. Ko? Дел од ових кои помињете су били велики масони, велики мајстори, масонери. Svi ti lažni istoričari su bili u nekim tajnim društvima. А кога говориме за масонеријата, тамо мора да сте верувачки човек. Значи, вие не може да бидете член на масонеријата ако не верувате во некој Господ, во некој Создател, во некој што нима направено. Значи, говориме за масонерија, затоа мора To je samo vrh masonerije. Само право. Vrh masonerije, evo i sam Albert Pike kaže, samo vrh masonerije zna šta je pozitivna masonerija. Ovi ostali 99,9% su tu zbog interesa. Oni ništa ne veruju, oni veruju u pare. I oni su tu zbog interesa, ja sam član masonerije ili nekog drugog tajnog društva iz materialističkog interesa. Njega ne interesuje verovanje, on veruje u lovu. Sutra da dođu muslimani, on će da bude musliman. Ako dođu katolički okupatori, on će bude kada, ako dođu pravoslavci. По добро, ние тоа го гледаме во Цариград, односно во Константинопол, односно во денешен Истанбул, бидејќи таа византиска структура, тоа византиско население кое навистина се иселило претходните десетици години пред да дојде до окупацијата 1453 или 1454 година од османлиите, но и тој еден голем дел на таа византиска структура, тој византиски клер, таа византиска елита, нели, аристократија остана тамо. A ko je ta elita? Grci. Pa vidi, znaš ti ko je doveo Turke na Balkan i Evropu? Pa Grci su ga doveli. Jer zato što su Grci drhtali, jer su Sloveni odavde krenuli, vladar iz Skoplja, car Dušan je krenuo da oslobodi pa što je car Dušan u Skoplju pravio? Pa zato što zna da je on centar duhovnosti, tu ti je Ohridska episkopija i šta sve ne. I on krene odatle sa 80.000 boraca da oslobodi Carigrad. I Grci pošalju sveštenika i otruju ga. I smrce mu konce. I Turci su znali da će Slovenija opet da se organizuju. I oni pozovu Turke. I oni sa Turcima sve fino. Grci su trgovci. Mislim, ti loši Grci, postoji dobri Grci. Ali ti zli Grci koji vade, ti farani, oni su doveli Turke. Dođi ovde, da zaštitite, mi ćemo vam dati... I Turci došli. Доволно да ги гледате концертите на Даларас во Истанбул, во Смирна, односно во Измир,
Гледате илјадници луѓе кои плачат на неговите песни за епопејата на Смирна и така натаму. Говорам за османлиско-грчката војна, нели, која завршува 22, 23, 24 година, или по они преселби на норите, па маџирите кои ги доселат во Егејска Македонија, па го протерат македонското население од Егејска Македонија. Мислам, тоа е една болна тема, нели, за македонците. Кулата македонска е во Едрене. Тај е 2 век од нашата ера изградена. Во Едрене е центарот кај што се стационирани овие што се јаничари, кои ги регрутират од словенските држави, ги исламизират и те се највлијателната до, не знам, до 19 век тамо, нели, тоа е главната сила на османлиската, на отоманската империја. Значи, Словени, кои ги зимат као даноко крв, ги исламизират и тоа се јаничарите. И тоа е во Едрене. Центарот на темата Македонија, колку нас тоа да не се допаѓа или не се допаѓа, е Едрене. Тоа е темата Македонија во рамки на Византија. Види, никада овде народ, тај илирски, македонски, зови ga како god hoćeš, српски, бугарски, никада тај народ не би страдao овде. Гледате се, илирите, албанците сите се обидуваат да не убедат дека само тие се илири, ние не сме, нели, илири. А кога ги читате историските читанки, гледате дека таму пише дека Олимпија, мајката на Александар, има илирско потекло. Само треба да читате она литература која... Негов отац исто. Така е. Него исто, ali gleda čemu se, to je ta lažna falsifikovana albanska istorija. Pravi Albanci čitaju istoriju, oni znaju istoriju Albana. Albanija da su Albani jedno ilirsko pleme, ali nisu oni jedino ilirsko pleme. Bili su na teritoriji Crne Gore Labeati, pa su na Dalmaciji bili Dalmati. Znači, bilo je tu puno ilirskih plemena. E sad, šta je tu poenta? Nikada ovde ne bi bilo vasko krvoprolića. Da se narod nije odvojio od Boga. Da narod nije pristao dobrovoljno da služi raznim navijačkim grupama. Znači, da su naši preci bili pametni, ovde ne bi bilo rata, ne bi bilo krvoprolića. Ne možemo mi da kažemo krivi su nam ovi, tajna društva. Mi smo naseli, naši preci su naseli na te glupe priče i naši preci su dobrovoljni nahuškani da jedni drugi protiv drugih ratuju. I mi ako smo pametni, treba da izvučemo pouku iz toga. I to je za ono za šta su se borili Jovan Babunjski. Nije se on borio za interese Srbije, pa njega je Srbija slala u zatvor. Njega je Srbija pustila da umre Jovana Babunjskog. Kakva Srbija? To su sve bili engleski plaćenici. Pa ko je bio Nikola Pašić? 1914. godine srpska vojska razvali austrougarsku vojsku na Ceru i Kolubari. Oni se povuku. Sprema se kontraudar. Nemačka je videla da je austrougarska kilava ne može da se obračuna sa Srbijom. Oni kreću da napadaju sa austrougarskom, da napadaju Srbiju i srpska vrhovna komanda vidi da Bugarska sprema regrutaciju i da će Bugarska da napadne. I srpska vrhovna komanda javlja vladi, ne sme srpska vojna komanda ništa da radi, mora da se pitaju političari, mi smo demokratska država. I oni zovu Nikolu Pašića i kažu, gospodine predsjedniče vlade, evo Bugarska pravi mobilizaciju, sad će nas napadu, odvalit će, daj da mi preventivno uletimo i da ih odvalimo. I da završimo sa bugarskim teroristima. Jel pazi, znaš kako su Bugarsku okupirali? U Bugarskoj su Nemci postavili za vladara nemačkog cara Aleksandara, prvo je bio Aleksandar kad su dobili nezavisnost. Battenberg. Iz familije Battenberg. I zato što su im Nemci postavili cara, zato su dobili nezavisnost. I morale germanskata istorija. Tako je, germanska istorija. Posle je došao Ferdinand iz familije Coburg, za vreme Prvog svjetskog rata. Bugari su imali Nemca za cara. Zamisli to, koliko su ih oni ponizili, kako su ih okupirali. A posle su njegov sinu dali ime Boris da zvuči malo bugarski, isto Nemac. I sad pazi, Nemci preko Bugara. I Simeon. Tako je. I sad Nemci preko Bugara hoće ovde da rade svoj posao na Balkanu. I srpska vrhovna koda kaže, predsjedniče vlade Nikola Pašić, dajte dozvolu da razvalimo Bugarsku, jer oni kad se mobilišu, posle gotovo. I Nikola Pašić zove London. Nisu bili mobilni telefoni, naravno, komuniciraju. Kaže, znate šta, vrhovna komanda javlja to i to. Ne! Neće vas Bugari napasti, oni su naši saveznici. Bugarski premijer Radoslavov se zakleo na ikoni Svetog Nikole da neće napasti Srbiju. I kaže Nikola Pašić, vrhovna komanda, ko bude opalio pušku na Bugarsku, streljaću ga. I srpska vojska ne sme da napadne Bugarsku. I ovi krenu, bugarska vojska razvale, naprave masakr, brate, u Srbiji, ovoj današnjoj Srbiji, Makedoniji, ili da kažemo toj široj Makedoniji nekadašnjoj, naprave masakr. Znači, Nikola Pašić
I zato što je bio engleski plaćenik, zato su mu i napravili spomenik u centru Beograda. A секогаш велеа дека има блиски релации со Москва, со Русија, со царството Русија и така натаму и така натаму. Вие велите се дека е енглески, дека е британски платеник. И тоа ви се провлекува како, и не само вас, него и кај нас во Македонија, како некоја нитка ни се провлекува низ историјата. Сите кои ги сметаме за проруски играчи, проруски политичари, тие всушност припаѓаат на британската зона на влијание. Значи, британска тајна служба, руско оделение, што вика Велја Абрамович. Како е окупирана Француска? Француска е окупирана од страна Енглеза за време Француска револуција 1798. Они su bacili svoje ljude, Englezi, u francuski parlament i onda izazvali državni udar, otkinuli glavu francuskom kralju i kraljici i uveli republiku. I tu je bio građanski rat, poginulo preko 1 milion ljudi i tad su oni zauzeli bastion Svetog Rimskog carstva, kako su ga zvali, Franačku, Karla Velikog, sada Francusku. I preko Francuske revolucije Engleska je okupirala Francusku. Isti obrazac, Oktobarska revolucija 1917. u Rusiji. Po istom obrazcu su oni okupirali Rusiju. Sve isto. I stavili su svog čoveka, Staljina, koji nije Rus. Gruzin. Koji je Gruzijac, jer Gruzijci su bili otrovani i huškani protiv Rusa. Гледаме сега. Kao što ista priča Гледаме сега. Isto sad. Isto ko su Josipa Broza stavili da bude predsjednik Jugoslavije. Znači, oni rade posao. Ko je pametan, od toga treba se sklanja. Znači, nisu krivi Englezi, nego narod polupan, narod bez mozga, izmanipulisan i narod veruje toj priči. Значи, Мирољубе, вие сакате да кажете дека Ватикан и Лондон, односно Велика Британија, се главните играчи зад сцената кои ги прават сите тие работи? Vidi, oni rade svoj posao. A mi не радиме свој посол. A mi ne radimo svoj posao i onda oni od nas prave majmune, prave ovde navijačke grupe, postavljaju svoje medije, postavljaju svoje sudije. Само да се вратиме на Грција, што рековте Александар Македонски, Грција и така натаму и така натаму. Името на денешна Грција, тоа што пише во нивниот устав и ко читате новите табли, не е Republic of Greece, туку е Хеленикија демократија. Значи хеленска демократија, што значи да они сматрају, ево на српски да може да ме разумете, они сматрају да су многу више него Грци. Разумем ја македонски. Они сметаат дека се многу повеќе од Грци. Дека тие баштинат хеленската култура, која е многу повеќе од грчката култура, затоа и го менуваат името на државата во континуитет во неколку фази. Кога вие ќе ги анализирате грците, власите, православните албанци, тамо вие нема да најдете некоја голема разлика, дури грчкиот крал тамо некаде средината на предминатиот век, кога војува против турците, ги повикува браќата албанци, па дел на ова албанско милие сега, што е бидејќи албанците има 3 милија кои се поделени сега во Република Македонија и во регионот. Едното, хајде да речеме албанци балисти, второто марксисти, ленинисти и третите се белградски албанци, Косово и во западна Македонија, под контрола на Белград, на белградските ови структури. Те тога смета дека тој повик, тој апел на грчкиот крал, всушност значи дека албанците биле газди на тој дел на грчката територија. Тоа Еди Рама Сегм го кажува во Атина, дека оние слики кои гледаме некаде 1820 или 1830 година, кај што има некои луѓе кои чуваат овци на Акропол, дека тоа се албанци, дека тоа се православни албанци. Како таа историја се користи во дневно политички цели? Kad je Grčka dobila nezavisnost, ti nisi mogao u toj nezavisnoj Grčkoj da se izjašnjavaš kao Srbin, Makedonac, Albanac, nisi. Ti si mogao da budeš Grk koji govori slovenskim jezikom. Ti si mogao da kažeš da si Grk koji govori albanskim jezikom, a nisi mogao da kažeš Albanac. I oni su uradili jednu asimilaciju, a to je, pazi, sam Herodot kaže da su Grci jedno malo egipatsko, idolopokloničko pleme koje je zarazilo celu Evropu. Pogledaj ti u Vatikanu, šta stoji ispred takozvane crkve Svetog Petra, iako Petar nikad nije bio u Vatikanu, nikad nije bio u Rimu je delovao Pavle, Petar je bio apostol Jevrejima, i to piše u Bibliji, ali oni su izvrnuli neke biblijske tekstove i proglasili crkva Svetog Petra, i da je on tamo sahranjen i ovo. Šta stoji ispred crkve Svetog Petra? Stoji egipatski obelisk, znači simbol muškog polnog organa, koji je egipatski. To ti je grčka religija, jer Grci su, to sam Herodot kaže, ne kažem ja, Herodot kaže da su Grci malo egipatsko idolopokloničko pleme. I ta egipatska religija, evo ti dođeš u Crnu Goru, da se šokiraš.
dođeš na Fundinu, gde je bila čuvena bitka, gde su se Crnogorci borili protiv Turaka, i tamo na Fundin, jedno selo u Kučima, stoji obelisk, kao spomenik za bitku na Fundini. Kakve veze ima grčki, egipatski stub muškog polnog organa u Fundini? Pa dođeš na Kruse, čuvena bitka na Krusima, kad je Petar I, vladar gore Crne, vojsku kupi da Mahmuta vrne. Oni su napravili spomenik na Krusima u obliku obeliska. Vojvodi Mirku, ocu kralja Nikole, njemu su napravili spomenik u centru Podgorice obelisk. Komitama koji su dizali ustanak protiv Kraljevine Jugoslavije 1918. na Cetinju napravili spomenik u obliku obeliska. Sve grčki simboli, prijatelju. Poradi što? Pa to ti je promocija grčke kulture, grčke religije, grčkog sistema vrednosti, odnosno vavilonskog, odnosno paganskog, odnosno satanskog, gde su ti svi oblici nemorala dozvoljeni. I ti kad pogledaš, gde god je došla grčka kultura, mislim, ima puno pametnih i poštenih Grka, ovo nije prigovor na Grke, prave Grke. Ti si ovde spomenuo Albance, ove, ali nisi spomenuo glavne Albance, prave Albance, poštene Albance, koji su naša braća, koji su se... Pogledaj ti... Dobro, ovi je prikazni. Albanci to... To su lažni Albanci, to su glumci. To su glumci ko su Silvestre Stallone. Silvestre Stallone je bio porno glumac i posle postao on Rambo, ovo, ono. To su ti ovi Albanci, ovi lažni Albanci, to su ti bivši porno glumci. Sad su postali muzičari, političari, glumci, ovo, ono, pevači, razumeš. To su bivši porno glumci. I onda su ih ovi regrutovali, ti lažni Grci, odnosno, i onda od njih prave elitu, političare, sudije, i onda njih medijski promovišu. To su lažni Albanci. Dobro, na primjer, ko nije сакаме да ги, или ко македонци да сака да ги навредат албанците, па и србите ко сака да ги навредат албанците, или ко сакаме да ги навредиме бугарите, ние велиме албанците се дојдени тамо некаде од регионот на Кавказ, оној дел Азербеджан горе, кон Ингушетија, кон Чеченија, значи тој еден дел се нарекува Албанија, дека бугарите се дојдени од таа страна, или од Волга, кај што е. Така. Татарстан, Казан и така натаму и така натаму. И видите, вие учиме лажна историја, ако учиме вистинска историја, да речеме од вас, каде доаѓаат албанците, каде доаѓаат бугарите, од каде доаѓаат? Види, бугари su u 8. veku pre nove ere, kad je 10 Izraelovih plemena naselilo Evropu. Tad su se naselili svi Sloveni u Evropi. Ali oni su ovde kad su došli. Oni kad su došli tih 10 plemena, oni su zauzeli cijelu Evropu. I zašto se oni zovu Sloveni? Zato što ih Aleksandar Makedonski nazvao slavnima, to su najbolji ratnici. Aleksandar Makedonski je sa 18.000 boraca pobedio 3 miliona Persijanaca. Znaš ti kakva je to bila obučena vojska? Kakve je on znao tehnike? Zato je on najveći ratnik u istoriji. Što je on sa malim brojem ljudi uspeo da pobedi mnogo veću... Persija je Iran deneše. Tako je, tako. I sada su ti ali pazi, ta vojska Aleksandra Makedonskog, koliko je to bila moćna sila. Oni su celu Evropu naselili, uključujući današnju Rusiju i sve. I to su sve ti Sloveni borci koji su, Aleksandar Makedonski, on ih je nazvao slavnima. Nisam ih ja nazvao, nisu oni, onda su ovi izmislili Sloveni. Šta znači Sloveni? I onda oni daju neka goveđa, neke goveđe interpretacije. Ne, to su sve borci Aleksandra Makedonskog koji su to naselili. To ti je ko kad dođu Crnogorci u Beograd. Oni zauzmu ceo Beograd. Zato ga imate Iskender ili Skenderbek. Ili bi Turcите го нарекуват Александар Искендер. Oni su ga nazvali Iskander, sad Turci su tu došli. Sad, što se tiče Albanaca, oni su ovde Albani i Ilirsko pleme. Ti kad pogledaš genetiku Albanaca, kad pogledaš genetiku današnjih ovih navijača Makedonaca, navijača Srba, navijača Crnogoraca, to ti je sve ista genetika sa malim odstupanjima 5%. Imaš DNK analizu. Ja sam snimao emisiju sa Lepomirom Bakićem o tome. Tako da, sad šta se tu desilo? Ti si imao, na primer, i ti Iliri koji su došli. Na primer, majkата на ова дете од Рибникар што правеше, исто се бави со некои генетски анализи, а не ја сум ја слушал да говори, да, мислам, чисто како антерфилен ова што вие го кажувате. Имам слушано на Радио Белград пред некаде 5 или 6 години, подосна сетев кога слушав незените изјави на студењето на Овој Маљов, што во Рибник го прави масакрот пред една година и неколку недели. Значи, такви анализи генетски се направени не само во Швајцарија, оној институт ИГНЕА, како се нарекува, туку и тука на балкона се направени тие истражувања и го покажат точно ова што вие го говорите. Па ево ти имаш српски ДНК проекат, имаш боšnjački ДНК проекат, имаш албански ДНК проекат, имаш baze podataka, ne da ti veruješ meni.
Možeš da uđeš u bazu podataka i lako da proveriš. Imaš na internetu evropska baza podataka genetike. I možeš da uzmeš da pročitaš. Не сака да читат. Неće niko da čita. Ама не сака да читат. Знаете, во Македонија вела дека нашиот просечен коефициент на интелигенција 81-82. Нели имаше некои истражување дека 80. Добро, ајде еве не е точно, да прифатим. 140 памика. Да, но да е просек 80 или 90, некој треба да има 140, некој треба да има 40. Ние сега имаме во наводници на овие простори диктатура на тие што се минимум на просекот или под просекот. Значи, тоа нас ни се случува. Тие не читат, тие не гледат, но тие се најагресивни, тие се најактивни, тие знаат се, а најмногу знаат за работи за кои прв пат слушнали у животот. Ali pazi, njih je okupator postavio na sve glavne funkcije. Така е. Tako je. Tako ti je bilo, pazi, završi se prvi sve... Ама тие се кој лош холестерол кој нас всушност крвните садови не ги запушува и не можеме да функционираме. Posle Prvog svjetskog rata najveći borci, najveći junaci su bili po zatvorima i čistili haustore, a dezerteri su postavljeni na sve funkcije. To ti je demokratija, to je okupacija. Znači ti okupiraš ljude na kulturan način, nema potrebe da ih držiš u lancima. Navučeš ih na drogu, na pornografiju, na prostituciju, razumeš? I ti ih razvališ, to se tako radi. Бога ми, тоа така се прави. И тоа е апсолутно добар модел. Кратко, каква историја ние учиме? Велите лажна. Кој ни е напишал таа лажна историја? Desna ruka Adolfa Hitlera, Josef Goebbels, najveći manipulator za vreme Drugog svjetskog rata, sad imaju stručnjaci, zahvaljujući tehnologiji, koji su daleko ispred Goebbelsa. Ali Goebbels je govorio, oduzmite narodu istoriju. U prvoj generaciji će biti kao rulja, a u drugoj generaciji će biti kao stoka. To su oni uradili. Razumeš? Oni su servirali svim navijačkim grupama lažne istorije i onda ih huška između sebe. Ете, господине Мирлјуп, во оној момент, ко вас не ве видов во партијата на овој доктор Несторовиќ, ја знаев дека сте вие чесен човек. И дека не сте контролиран од структури на државата. Бидејќи ако бевте контролиран како YouTube звезда, вие ќе бевте, ако не на прво место во таа структура, ќе бевте во првите 3 или во првите 4. Бидејќи преку еден подкаст или преку еден портал или преку еден, не знам, YouTube канал, сите тие луѓе направија одредена кариера. И во еден временски период, кога направија кариера, ги ставија во политичка функција и на претходните избори во Србија постигна 5 или 6% резултати до врба на граѓаните. Тоа покажува дека вие сте многу чесен човек и дека вие не сте дел на таа приказна. Vidi, Vasko, pre 2 godine grupa mladih momaka sa Facebook grupe Teokratski pokret koji prate mene, Miroljube, ti si najpopularniji čovjek ili jedan od najpopularnijih, daj kandiduj se da tu nešto promenimo, ovo ono, ja kadaš. Vi imate milionski pregledi. I on kao, ajde, onda zovu me ovi iz Hrvatske, Miroljube, pa znaš ti da si najpopularniji čovjek u Hrvatskoj? Reka, daj, nemoj da lupaš, be, čovječe, ja najpopularniji. I tako, znaš, i on, ajde, kandiduj se na izbore, molim ti, oni mene nagovaraju godinama. I ja pre 2 godine rekao, ajde, evo vi, ako ćete radite fizikaliju, da skupljate potpise, to da se bavite, evo ja ću da izađem, da se slikam, da tamo, razumeš, evo, da vam izađem u susret. I ja sam znao da je demokratija žabokrečina. A nisam znao da je taka. Kad sam ja ušao u tu priču. Ама тие го контаминира процесот. Vidi, ceo sistem demokratski, ja neću da ti sad pričam detalje, to je kao kad bi pričao šta se radi u kockanici ili javnoj kući, ja neću o tome da pričam. Znaš ti kakva je to korupcija? Znaš šta se tu radi? Znači, ti tu nema šanse da prođeš, da skupiš izbore, ali da skupiš potpise. Ако власта, тајни служби, ако систем не застане за вас. Власт isto tu igra igru. Oni ga zovu vlast. Šta se oni pritiču? Ама и власта е дел на системот. Oni su prihvatili da igraju u sistemu. Ali ja ti kažem da je Milan Nedić 41. imao veće ovlaštenja za vreme nemačke okupacije nego bilo koja današnja vlast u bilo kojoj demokratskoj državi. Znači, danas je okupacija po svim od strane međunarodnih kriminalaca. Političari imaju skoro nikakva ovlaštenja. Veće ovlaštenja imaju novinari. Ti si u novinarstvu. Političari drhte pred novinarima. Novinari iz strane ambasade su gazde. Preko kojih spoljni faktor... Тие сме. Ние и странски амбасади, малце Ватикан и ние сме газди тука на Балканот. Ti si sad, ti si tu izrod među novinarima, nećeš da budeš deo sistema, nego imaš neku privatnu produkciju. Ti da si se prodao, brate, isto ko ja. Meni su nudili da budem profesor na univerzitetu kad sam studirao. Mogu sam sad da budem profesor univerziteta, ministar nauke. A neću se prodam. Сваќате како ви го контаминира, не вас, него на сите ви. Значи, вие вложувате труд и енергија, читате.
алтернативно се образувате, доаѓате до некои алтернативни сознанија во историја, во сите сегменти, нели? И доаѓа 4-5 будали, контролирани од државата, нели, да не им спомнам имена, кои го контаминира целиот тој процес. Почнуваат да трескат по социјални мрежи, да кажат и што треба и што не треба, ги формираат као политичка партија и го узурпираат целиот тој процес и освојат 5 или 6% од електоратот. Тоа е манипулација со алтернативно размислување. Значи, вие имате контрола на мејнстрим медиуми и ако имате контрола на алтернативните социјални мрежи и медиуми и го контаминирате целиот тој процес, народот во основа ќе биде шашардеса, нема да знае во кого да... Тоа нас ни се случува сега тука на Балканското, Србија, Македонија, Бугарија, Хрватска, Словенија помалце, Босна, Црна Гора. Ние најмногу веруваме во лажни вести. Најмногу веруваме во... Значи, мислам, подречја кои биле предходница на тоа што случува во Западна Европа. Лулка на демократија, лулка на цивилизација, лулка на се, да бидеме сведени на едно такво ниво, такво рамниште. Како тоа да го објасним? Ево питање, да ја тебе нешто питам. Јели има више, Васко, мишева или лавова? Па секојаш глувци. Значи, више има мишева. Или има више врабаца или орлова? Врабци. Врабци има више. Видиш, ова прича која ја причам, и се овие книги кои сам ја објавио и ставио бесплатно на интернет, да луѓе читају, тоа е прича за лавове. Ја не очекуjem да велико мноштво и да ја будем изгласан од стране народа. Ја знам да ću да будем шиканиран, малтретиран, и да ću da idem pod mač, da ću budem likvidiran. Блиц, например. Значи, јас kad sam krenuo ovim da se bavim, znaš kako kažu u Crnoj Gori? U Crnoj Gori, kad u ratu pogine čoveku, pogine mu sin. I onda dođu ovi stranci, koji ne znaju sistem vrednosti, i oni dođu i da izjave saučešće tom ocu. Žao, izvinite, evo, želimo da vam izjavimo saučešće, žao nam je što je vaš sin poginuo. Otac ih gleda. Šta je s vama, ljudi? Pa on je rođen da pogine za obraz i za svoga gospodara. Znači, pravi otac uči svoga sina, sine, ti si rođen da promovišeš zdrav sistem vrednosti. A znaš šta to znači? To znači da si rođen da pogineš. Naravno, postoji vaskrsenje, Isus Hristos je pre 2000 godina eksperimentalno rešio problem smrti i pokazao da smrt nije kraj. Znači, Bog ti je dao život. Ako treba da za istinu i za pravdu položiš svoj život, ti si, sine, rođen da pogineš za obraz, za dostojanstvo. Знаете, брилјубе, каде вие грешивте? Вие го терате народот да чита. Народ не ќе да чита. Hoće lavovi. Ja pričam za lavove, Vasko, neću za miševe. Miševi će da idu u diskoteke, tuc, da gledaju dnevnik, idemo na utakmice, da se šibamo, da divljamo, da jurimo žene, da šmrkamo kokain, da pušimo marihuanu. Ja se ne bavim njima. Mislim, ako informacija dođe do njih, pa se neko preobrati odlično. Ja se obraćam lavovima. Ja njih hoću da motivišem. Гледавте ли Евровизија? Пред Tako da me pitaš da li gledam pornografiju, pa ne gledam, naravno. Ама не само порнографија гледате, мислам, тамо са на таа Евровизија, вие не знаете машко, женско, ништо не знаете, мислам. Vasko, ti si dosta staromodan, ti ne znaš ove modne trendove. Mora malo da se emancipuješ, da ideš na te rave žurke, da... Biće verovatno u Makedoniji u Skoplju neka gej parada, malo tu čisto da vidiš, da probaš. Treba sve probati, Vasko. Ti si dosta, ti ko da živiš u kamenom dobu, moraš malo da se emancipuješ, to ti je moj prijateljski savjet. Добро, Мирољубе, ако во историјата најголем дел од војните се поради жени, или така, говорат дека највеќи број ратова у историја е због жена. Nije mi poznato. Да, еве, Троја, војната, Хелена и така, Елена. Ma to je grčka falsifikovana istorija, bre, ja to ne verujem. Добро, ако треба да имате вие војна поради Брнабич, каква војна ќе имате? Vidi, Vasko, trebaš da znaš, možemo i da se zafrkamo koliko hoćeš. Bog postavlja svaku vlast. Mogu ljudi da se ismejavaju i Brnabićki, i Panderovskom, i Plenkoviću, i kome god hoće. Ja ti kažem, kad pogledaš istorijski, svaka takozvana nova vlast, mislim, oni nisu vlast jer oni imaju ovlaštenja skoro nikako. Svaka nova vlast je sve gore i gore. Zašto? Jer narod moralno propada. I ljudi mogu da kažu ne valja Panderovski, ne valja Brnabićka, ne valja Plenković, ne valja ovaj, ne valja ona. Istorijski, doći će mnogo gora opcija. Mnogo gore. Zato je obaveza religioznog čoveka da poštuje vlast i da se moli Bogu za vlast. I da se ne bavi tim. Ja se time ne bavim, neću se bavim. Кои се идоли? Нови генерации. Гледате,
ženi sponzoruši. Kako vi to, na primjer, go tolkuvate? To je kod miševa. Mi se ne bavimo time. Da, Pravi lavovi, pravi Makedonci, oni pričaju o junacima makedonskim. pa ne pričaju. Pa ne pričaju, imaju, nego trebaš... Znači, njima je simbol, ne znam, Karleuša, pa neka... To su- Jel postoji neka... to su postoji miševi. neka Prijović ovde? Mislim, su vidim, znate, kad vi čitate one portale dole u Makedoniji, pa neka Prijović, pa neka muzička zvezda. Tačno, evo ti dođi u centar Tirane, imaš tvrđavu čuvenog albanskog junaka Esad Paše Toptanije, koji nije hteo da se pokori ni Nemcima, ni Englezima, ni Turcima, ni nikome. Esad Paša Toptani. I zato su ga ubili, I dobro, posle Prvog svjetskog rata, zato su ga ubili. Zašto su ubili kralja Aleksandra? On jeste bio engleski čovjek. Ali on je video kako se stvari odvijaju, da postoji taj sukob između Londona i Vatikana, i on je hteo da potpiše konkordat sa Vatikanom, da bude i na jednoj i na drugoj stolici da sedi, da bude dobar i sa Englezima i sa Vatikanom. Jel tako? Ajde, evo, pozvao te francuski premijer, pozvao te da dođeš, da posjetiš Francusku, a Francuska pod kontrolom Engleza, naravno. I on se zatrči, ode tamo u Marsej i ovi ga roknu. Ubili ga tamo bugarski teroristi. Pa mi znamo da je Ante Palić bio na spisku MI6 engleske obeštene službe. I ovi bugarski teroristi isto. Znači, oni su ga likvidirali. Zašto? Jer nije bio neposlušan. Zašto su bili onog makedonskog predsjednika, onog poginuo u helikopterskoj nesreći, kako se zvao? avionska nesreća. Avionska nesreća. Pa daj, nemoj da me zafrkavaš, brate. Nije bio slušan, nije bio poslušan. Neka ovi bugarski teroristi, odnosno istorijsko VMRO, Vančo Mihajlov, Černozemski, neka ti je bili britanski igrači. Pa kralja Aleksandra su ubili u Francuskoj, ko je mogo da ga ubije? Marseille 1934. Pa koga je ubio? Pa nisu mogli u Francuskoj, koja je pod kontrolom engleskih kriminalaca, da ga ubiju Bugari, došli Bugari vozom i sakrili pištolje, pa nema da se zafrkavamo, to može neka budala da veruje Wikipediji, odnosno pornopediji. I zato Vančo Mihajlov je čuvan posle Vtora svjetska Tako je, vojna tako je. Isto koji Ante Pavlić, podmornicom su ga prebacili u Argentinu, umro, tamo su ga sačekali, došao odavde, neka ekipa se skupila iz Bjelopavlića, onaj Blagoje Jovović, pa ga upucao s nekim ženskim pištoljem, nije smeo da nosi veći pištolj, pa ga je upucao, ali to su, u svako, svi oni, pa evo ti Hitler, pa evo imaš knjigu i film Sivi Vuk, gde su izneti dokazi, imaš dokaze kako je Hitler podmornicom, pacovskim kanalima pobegao u Argentinu i kako je tamo živeo. Oni objavili, došli boljševici i ubili ga. On izvršio samoubistvo, oni spali njegovo telo. Pa čekaj, što niste uradili slike da vidimo kako izvršio samoubistvo? Koga vi lažete, bre? Ali Rulja veruje. I dobro, ova oktobrijska revolucija koju vi govorite, Da. kada što jedan člen na kralsko semejstvo ruši drug člen bratučet na kralsko semejstvo, ili britansko to kralsko i rusko to kralsko semejstvo. Tako je. Ova današnja Rusija, koja se povikува, koja je baštini carskata Rusija ili Putin, koja je isprava istorijskata nepravda koja je napravili Lenin i Stalin, kako vi je to tolkuvate, na primjer? Pa dobro, ako neko hoće da veruje da je to nastavak te carske Rusije, ta carska Rusija je bila neposlušna, oni su, pa evo ti pogledaj kada je Rusija htela da proširi svoj interes na Balkanu. Ko je bio glavni pomagač Turskoj? Bila je Francuska, bila je Nemačka, bila je Engleska. Oni nisu želeli da Rusija ovdje imaju uticaj na Balkanu, nego su želeli oni da imaju uticaj. I kad je se Rusija počela da se širi na Balkanu da oslobađa, jer Rusija je oslobodila i Srbiju, i Crnu Goru, i Makedoniju, i Bugarsku, i Grčku, to je sve Rusija oslobodila. Nisu oslobađali Francuzi. Francuska je sve podržavala Tursku, jer njoj nije u interesu da Rusija bude jaka. Oni su hteli Rusiju da sruši. I onda su organizovali oktobarsku revoluciju i srušili ruskog cara i tamo postavili svoje ljude. Razumeš, ove boljševike i tako dalje, posle su i nama uveli komunizam. Ali to su oni mogli da rade zato što je narod, razumeš, zaglupljen, otrovan, indoktriniran, razumeš? Ama nije ima komunistička svest. Mi još uvek imamo komunističku svest. I kod vas, i kod nas, i tako da. Kako da nema? I kako da izađe? Evo ti ga, pogledaj tamo na Dedinju, još smrdi onaj Josip Broz Likovac. Eno ga smrdi tamo, on je ikona međunarodnog, to ti je slika okupacije koju su nam... Pa dobro, kad vidim dođe ovaj kineski predsjednik od vas Sipa, pa dođe ruski, pa dođe... Pa to vam je politika Josipa Broza Tito. Vi u stvari... Koji mi? Ja nisam u tom filmu. Pa dobro, mislim, Srbija, a onda se to... Srbija ima veliki utjecaj na ostatak države, prostora bivše Jugoslavije. Srbija, kao koncentrični krugovi, site ti je vljane, Giširi, Makedonija, Crna Gora... To može među miševima.
među lavovima, to Isus je lepo rekao, moje carstvo nije od ovoga sveta. Не живееме во движење на врзаните. Значи, Ne zanima me to. Тито Ja е živim умрен odvojeno. 1980, значи ние 34 години после тоа, значи 34 години после тоа, ние го живееме тој филм. Mi živimo i taj film, ništa se nije promenilo, samo su se promenili glumci. Isus lepo kaže, moje carstvo nije od ovoga sveta. Neću da imam veze sa demokratijom i sa tim cirkusom, to sam svojim očima vidio pre 2 godina. Držim se filozofije Vojvode Koste Pećance koji je rekao, ljudi u šumu. Ivan Crnević, najveći vladar, on kad je došla okupacija, on je prodao svoj grad Konavle Dubrovčanima i otišao na Katune u planinu da ne bude deo sistema. Sloboda, dođeš u prirodu, kao vuk, kao medved, živiš kao Skenderbeg, kao Jovan Babunski i ti si u šumi svoj gazda, ti si slobodan, ne interesuje me. Еве вие сте газда. Dobro. И вие сте човек под мач бато со бриток јазик. Гледате ова карлеуше, овие певачици, овие спонзоруши, силикони, усти, така. Како вие тоа го гледате? Како тоа го Ja to објаснувате? ne gledam. Što ne gledaš Jovanu Petrović kako peva, imaš na YouTube-u njene pesme. Dobro, ќе гледам и немам. To treba gledaš. Onda treba gledaš Jelenu Tomašević, treba da gledaš Danicu Crnogorčević. Dobro. Treba gledaš te, ima tih... Што стана со денешните жени? Molim? Nisu to žene, Vasko, to su dinosaurusi, to su veštice. Ali znaš zašto su one formirane? Njih su muškarci stvorili. Kad bi muškarci u Makedoniji voleli da žene nose dugačke suknje, i u Srbiji, sve žene bi nosile dugačke suknje, ali pošto su muškarci buzdovani i goveda, oni vole miniće. I žene oblače ono što muškarci vole. I ti muškarci, kada ožene te u minićima, one svoje ćerke isto uče da nose miniće. A svoje sinove uče da budu kriminalci i huligani i vođe navijačkih bandi. Razumeš? Со оним кајлама, Tako je. оним Ali mi ne treba... вратовима, оним... Mi ne treba time da se bavimo, to nije... Isus kaže, naše carstvo, moje carstvo nije od ovoga sveta. To me ne zanima, Evrovizija, utakmice, divljanje, diskoteke, priroda. Добро, ма која порака, например, со Евровизија сака да се прати, еве? Promocija destrukcije. Jer to je jako gledano. Šta je promocija fudbala? Evo pogledaj kako oni preko fudbala od ljudi prave majmune. Ali džabe ćeš ti njima da pričaš o Evroviziji i o fudbalu. To je kao kad bi došao u kafanu i pričao ljudima da je alkohol štetan. Oni će reći, daj bre, nemoj da lupaš budalo i ovo. Evo imao si pre nekoliko dana polufinale, ja ne gledam fudbal, ali ponekad pogledam golove, jer znam da se utakmice nameštaju. I vidio sam tamo na vestima polufinale igrali Real Madrid i Bayern München i ja gledam vesti na internetu, na portalu i vidim Bayern vodio do 87. minuta, Bayern vodio 1:0 i za 3 minuta Real Madrid dao 2 gola. To je za kladionice majka. Znači, iz dvojke u keca da se napune lovo. A ti kad pogledaš, svi ti futbolski klubovi nose reklame sportskih kladionica. Vini, tako da. Sve ti jasno. Rekao, daj da vidim te golove. Odmah sam pretpostavio da su navešteni. I ja upalim na YouTube-u i sad neki igrač Real Madrida, znači instruiran, ušao sa klupe. I u 87. minutu... Hoselu, centarfor. Tako. I sad pazi, ovaj šutira, fudbaler sa 18 metara šutira pravu golmana Bajerna. I ovaj hvata loptu. I ispušta ovako loptu na nogu ovom igraču Real Madrida i ovaj zabije golčinu u 87 minuta. U 90 minutu akcija Reala, svi odbrambeni igrači Bayern Münchena stoje, ne pomeraju se, znači stoje. I ovi se dodaju ko na fliperu, razumeš? I ovaj zabija gol u 90 minutu, Real pobeđuje. I sad pazi, ti sad kada ovo pričaš ljudima, oni će kažu, daj bre, nemoj da lupaš gluposti, budale, ja sam gledao utakmicu. Oni to ne vide, jer su oni slepi. Sećam se dane, mislim, ja ne gledam fudbal, evo pogledaj 2018. kada je bilo finale, pazi, finale Lige šampiona oni nameštaju. Igrali su Real Madrid i Liverpool. Golman Liverpoola je dva gola sebi dao. Prvi put je napucao u nogu Benzemi, drugi put šutira onaj Irac, kako se zove, sa 30 metara i golman Liverpool ubaci loptu u mrežu sebi. A kod drugog gola nije hteo, krenuo rukom pa vratio ruku. Mogu da dovati loptu. I posle kažu, mali potres mozga je doživeo, pa onda... I sad šta je poenta, da. I sad ti vidiš kako se tu... Ali ljudi u to veruju. To ti je, znači, muškarci veruju u političke lovačke priče, veruju u fudbal, znači sve namešteljka, a žene veruju u španske serije. I to ti je milje. I šta sad ti ima s njima da pričaš? Ja s njima nemam šta da pričam. Znači, kad neko u mom pristupu počne da priča o fudbalu, ja kažem, ne, batali, je da priča o ženama, ne interesuje me.
Možemo da pričamo o junacima, da pričamo o Jovanu Babunskom, Micku Krstiću i ostalima. Kad vi kažete, demoni su okupirali društvo, okupirali ljudi, onda kažu Miroljub Petrović je budala. Govori gluposti. Kad vide onu na Euroviziju, ili je to promocija satanizma, mislim, pazite to, ili ono šta rade ovi hollywoodski glumci, ili ove glumice, ili Madonna, ili tako. Znači, to je eskalacija. Znači, to je brutalna manifestacija satanizma u svetu. Onda ne kažu, vidi, upravo je bio Miroljub, nego oni se zgražavaju kad to vide. Kako da mi pomirimo te dve krajnosti? Znaš šta je tu problem? Nije što oni se zgražavaju. Oni se samo zgražavaju. A oni svoju decu šalju u škole, koje ja zovem debilane, gde se tamo promoviše taj sistem vrednosti. I sutra kad se desi da neki tamo upuca 5 ili 8 ljudi, onda je kriva država, kriva je policija, kriv je direktor škole, kriva je vlast, krive su Ujedinjene nacije, krive je ove, znači, a oni, roditelji, ništa nisu krivi. Miroljube, dete na 14 godini, Dobro. pištol zima, i ovdje ubiva 8-9 deca i čuvara dvoškoloto. Kako to je možno? Normalno dete, така не ли го дефинирате? Дете koje je neopsednuto, koje je neobzemeno, depresiji, nekoj socijalni strukturi, psihološki strukturi. Da mi pištoli mrtvo ladno dode da napravi takav masakr. Vasko, nije to mrtvo ladno. Evo ja ću ti navesti primer. Ja dobijem jako puno pisama od dece koja trpe stravičan teror u školi. Stravičan teror. Jedna od najupečatljivijih pismo koje sam dobio od jedne devojčice koja ide u srednju školu. I ona meni kaže, čika Miroljube, šta da radim? Ja sam u školi verbalno, fizički i seksualno zlostavljena. Od kogo? Od vršnjaka, od deca u školi. Koji vo navodnici to je otrov im go stava na te deca? I sad pazi šta ona kaže. Ja sam, čika Miroljube, ja hoću vas da pitam za mišljenje. Ja sam razgovarala sa mojom majkom. Ja sam rekla majci, majama, ja ne mogu više da idem u školu. Ja sam tamo izložena verbalnom, fizičkom i seksualnom zlostavljanju. Mama, ne mogu više tamo da idem. Šta ne možeš? Šta ne možeš? Pa misliš da ja nisam bila verbalno, fizički i seksualno zlostavljena? Jel misliš da nisam? Moraš da stisneš zube, ćeri. Četrlime čašive. Moraš da stisneš zube, Da ne se ćeri. iznerviraš. Moraš da izdržiš, stisni zube da dobiješ diplomu. Moraš da dobiješ diplomu da se sutra zaposliš. Ali mama, ja neću diplomu, ja hoću da se udam. Ja, da se udaš? Jel to slušaš onog Miroljuba Petrovića, onog sektaša? Za koga da se udaš? Hoćeš da pogineš kao što sam ja poginula, što sam se udala za tvog oca, za onu budalu? Jel to hoćeš? Kćeri, svi muškarci su isti. Svi muškarci su stoka. Moraš da imaš diplomu, da se zaposliš, da imaš svoj dinar. Kćeri, da ne zavisiš od nikoga. Stisni zube, izdrži. I ja sam trpela seksualno zlostavljanje. Tako današnje majke vaspitavaju sve. Znači, ona gleda Euroviziju i jao, vidi ono kako se, sram ga bilo. A onda svoju ćerku tera tamo gde će da bude seksualno zlo. I ne samo to. Šta sediš kući, ćeri? Hoćeš da budeš bula? Nađi nekog dečka, idi se zabavljaj. I onda kad ćerka dovede švalera u kuću, evo idite vi u sobu, tamo radite malo matematiku, a mamica će da vam spremi picu. I ona njoj ne smeta što se njena ćerka mrka tamo u sobi sa nekim majmunom, ona donese piće, picu, Coca-Cola, vožda im donese neki joint da ispuše, razumeš? Mamica to nema problema. Pa meni je pričao Vlajko Panović, doktor sa VMA. Kaže, Miroljube, ja lečim narkomane. Njima roditelji donose drogu krišom da ja ne vidim. Sin kaže, mamice, donesi mi drogu, nema, ovaj kreten, ovaj doktor mi ne da se drogiram. I mamica, ova plače, on krišom donosi. Za njih je to normalno. Znači, roditelji su, on kaže, Miroljube, roditelji su katastrofa. A dobro, kako očevi vaspitavaju svoje sinove, recimo? Pa isto, da budu budale. On vodi, pogledaj ove scene to, sa time se hvale ovdje. A otac poveo sina da gleda fudbalsku utakmicu. Da gleda utakmicu, ono divljanje, 150 decibela probije uši, gađaju se stolicama, psuju majku. I onda kažu, protekla utakmica u fair i sportskoj atmosferi. Ako niko ne pogine, to je fair i sportska. I oni vode tamo i šta ti sad onda očekuješ? Mi time ne treba se baviti. Dobro, onaj pogled koji imaju te ljude. Šta ima da pričamo, demonizovani. Ali mi time mi treba se bavimo lepim stvarima, toliko lepim stvarima. Jel vi verujete u to, demonizovani? Pa to je nauka, znači imaš nauku koja se zove demonologija. I ti ako hoćeš
da budeš uspešan u bilo kom poslu u ovom svetu, u tom destruktivnom poslu, ti moraš da se povežeš sa demonima. Ima jedna sjajna knjiga, zove se Moj beg od demona, poklonit ću ti je, ima je besplatno na sajtu naukaireligia.com, koga zanima, može da pročita tu knjigu kako demoni, i svi ti neuticajni ljudi, oni su svi u okultizmu. Evo sad je skoro, umro je Rothschild i prikazali su sliku povodom njegove smrti i na slici je taj stari Rothschild što je umro i pored njega Marina Abramović. Sestra od Velje Abramovića. Da, koja je dobila odlikovanje od države za njen umetnički rad, dobila orden, ne znam, pre par godina, i u pozadini stoji slika, velika slika. Sotona poziva svoje legije. To je čuvena umetnička slika. I oni su slikali ispred te slike, oni su to objavili povodom njega. Znači, i ti vidiš da je to sve satanizam. Oni vjeruju u to? Oni su uključeni u to, nema šta ni da veruju. Pa, Vasko, ja kad sam... Oni vode to. Znači, oni vode te... Vidi, ko to vodi, ko to ne vodi, ja ne znam ali oni su u tom filmu. I ono što je mene šokiralo, kad sam bio u Americi pre 20 godina i više, išao sam tamo da polažem za vozačku dozvolu, jer u Americi nemaš ličnu kartu, nego imaš taj driving license kao vozačku dozvolu, to ti je lična karta, vozačka dozvola. Jer tamo se ne voze gradskim autobusom, voze se, svi imaju kola. Retko se ko vozi autobusom. I sad sam ja išao da ne bi svuda nosio pasoš, razumiješ, nego nosio ličnu kartu. Odnosno vozačku dozvolu. Ja došao da polažem za vozačku dozvolu tamo u taj DMV u Kaliforniji. I ja došao u DMV, to je njihov automoto savez, i vidim na zidu veliki poster piše Missing Kids, nestala deca. I slike 200-300 dece, male sličice. Pazi, u Americi imaš državnu agenciju koja se bavi nestalom decom. Deca nestaju. Preko 50.000 dece godišnje nestane, zvanični podaci, oko cifra veća. Evo sad u Srbiji su počela deca da nestaju. Da, vamo uz... Razumeš? Borsko jezero, vamo što je... Sad će da nestane, razumeš? I to sad, to je taj trend koji ovde kod nas dolazi. I sad, čekaj, pa nije dete igla da nestane. Ko nema... Kako možda nestane dete, brate? Danka Ilić, tako li? Danka Ilić. Da. Pa dvajica go udira, detето со кола, pa go zimat, pa na kolata nema tragovi na DNK na detevo, pa go stavат u kolata, pa bratот i tatkoto ne jedni odvađa. To je medijska priča. I sad pitanje, da li ti medijima veruješ? A da se vratim na ovoga Kostu, kako se zove... Od Ribnikar. Iz Ribnika, pazi. Naveo sam ti primjer ove devojčice, koja priča kako je verbalno, fizički i seksualno zlostavljena. Sad, pitanje za tebe. Zamisli jedan mladić, 14 godina, koji je verbalno, fizički i seksualno zlostavljan. Ne jednom, nego više puta. Pa je otišao kod razrednog starešina se žali. Priča hipotetički. I kaže, nastavnice, razredna profesorka, gospođice, ja sam verbalno, fizički... Nema, oni se šale s tobom. Onda je kod direktora. Pa prijavi jednom, pa prijavi... Jedna žena je pričala na televiziji, imaš na YouTube-u, u stvari nije pričala na televiziji, to na televiziji ne puštaju, nego pričala na YouTube-u, kako ona čula da je taj Kosta 3 puta prijavljivo zlostavljanje i niko na to nije reagovao. I sad njega je otac vodio 14 godina da uči da puca, šta je tu problem? U Crnoj Gori su sa 12 godina se učili da idu, i sa 12 godina su išli u rat. Sa 14 godina su se ženili, čuveni vojvoda Pop Risto Bošković iz Bjelopalića se sa 14 godina oženio sa ćerkom knjaza Danila Janom. Sa 14 godina. Znači, po Bibliji je punoletstvo sa 12 godina. Znači, taj Kosta, ne znam kako se preziva... Kosta Kecmanović. 14 godina je on imao, on je momak, razumeš, za ženidbu. I sad zamisli ako je on bio verbalno, fizički i seksualno zlostavljan. Čovek došao kući sad, nema ko da me zaštiti, možda je on se žalio ocu. Ne znam, neću da idem tatu u školu. Šta je, slušaš Miroljuba? I on na kraju pukom u filmu, ja ne znam. Miroljube, li mislite дека, знаете, во еден период се случува таква една масовна концентрација на такви настани, на такви случувања. Ај ке речете дека некој гледа, па тоа му влие, па почнува и тој сам да прави такви некои работи. Меѓутоа, овде вазе се случува во една година 2-3 такви настани. Младеновац, Рибникар со Коста Кецмановиќ и истината на ова малата Данка Илич. Како некој да сака да ве скрши, да ве измеси ко тесто и да правите тоа што тие сакат да го правите. Јас немам некое друго размислување и мислење. Васко, ми сме одавно скршени. O tim stvarima se medijski priča zato što ne mogu da se sakriju. A znaš kakve se stvari radi koje se kriju? Jer ti znaš da svakoga dana
u Srbiji imaš najmanje 550 abortusa. O tome niko ne priča. 550 abortusa svaki dan. A koliko imaš fizičkih zlostavljanja, maltretiranja po debilanama, po ulicama, po stadionima, o tome se ne priča jer su mediji kontrolisani, nego se prikazuje kako je demokratija lepa. Ne, demokratija ti je duhovni konclogor. To ti je jedna mašina koja melje ljude. I pametan čovjek ne treba da ima s time, treba da napusti gradove, da živi u prirodnom ambijentu, razumeš, i da gleda svoja posla i da se ne bavi glupostima. Zato ljudi treba da proučavaju život i delo Vojvode Koste Pećanca, Ivana Crnojevića i ostalih znamenitih ljudi. Vidite, znači, dve institucije na koji počiva современото друштво, општество, тоа се училиштата и браковите, според вас не функционират. Училиштата се дебилана или дебилани, а браковите се распаѓаат ко кули од карти. To nisu brakovi. Znaš šta je brak? Brak je zajednica muškarca, žene i Boga. Znači, muškarac i žena se spajaju u jednom velikom projektu stvaranja dobrih ljudi. Ovo nisu brakovi. Ti si imao, evo, čitaj Dušanov zakonik. Ne može da se ženi Kurta i Murta na ulici, skupile se dve budale, pijane, drogirane u diskoteci. Oni smo se zavoleli, sutra idu kod matičara, ona u miniću, matičarke, jajevete, i oni su brak. Ne. Ti da bi se ženio, moraš dođeš kod sveštenika. Tad su sveštenici bile britke sablje. Dođeš kod sveštenika da sveštenik da dozvolu da se ženiš i dozvolu da se udeš. Bez dozvole sveštenika ne možeš se ženiš ni da se udeš. Кои свештеници? Овие што се попои со мерцедеси? Ne. Ja ti pričam u vreme cara Dušana. Car Dušan je prekinuo sve komunikacije sa Carigradom. Rekao, ja sa grčkim sveštenicima neću da imam ništa. On je prekinuo. Ende. Mi imamo sada našeg patrijarha. Neće nama Grci da budu patrijarsi. I on je zaveo redu i zato je bila jaka država. Kako piše u Bibliji, car svoj presto utvrđuje pravdom. I to je radio car Dušan i u Dušanom zakoniku, to je u stvari zakonik Svetoga Save, ne možeš da se ženiš i da se udaš bez dozvole države. U demokratiji ti ne možeš da digneš kredit ako nemaš uslove. U teokratiji, Božoj državi, ti ne možeš da se ženiš ako nemaš uslove. A ovde može se ženi Kurta i Murta u demokratiji, ali kredit ne možeš da moraš da imaš garancije za kredit. A za brak ti ne treba neke garancije. U teokratiji sve kontra. Ti ne možeš da se ženiš ako nemaš garancije da si sposoban, da ćeš da izdržavaš tu ženu, da si normalan, da si uravnotežen i tako dalje i tako dalje. To ti je... Škola, katastrofa. Brakovi, katastrofa. Crkva, vera, katastrofa. Turbo folk crkva. Turbo folk vera. Верата е нешто што било интимно. Зато црквите се правеле по планини. Да ти бидиш најблиско до Бога. Сега ова е фолклор. Фолкфест Валандово, што се вели. Гуча и така натаму и така натаму. Како вие да верувате како да верувате во нешто кој ги гледате поповите? Кој прават се обратно тоа што вие правите? Ајде не кај нас само Ватикан да го земе. Па да гледаме Руска православна црква, па тамо патриархот на Руска православна црква е главен играч, трговија со нафта, бизниси, акцизна стока, то самите руски медии ми го пишуваат. Pasko, gledaš pogrešne popove. Evo ti što ne gledaš Predraga Popovića u Srbiji, koji na YouTube-u ima i objavljuje pametne stvari. Nisu svi popovi problematični. Ti si se sad uvatio za neki, imaš vredne i poštene... Мене ми се чини дека тие што вие ги цитирате се малцинство. Овие што јас ги гледам се мнозинство. Pa ja ti pričam, ima više orlova, ima više vrabaca nego orlova. Ja ti pričam o orlovima. Ja neću da se bavim... Pa гледате, они кој е идол на генерација, они Попон од Црна Гора, како се вика. Не знам. Има тамо, нели, предавање на YouTube, па во центарот на Подгорица и објаснува како купил джип. Дека му е потребно, знаете, видел, па дури некој поскап джип видел тамо и бендисал, ама знаете, па после си рекол немој, па тоа покажува човечка слабост, па не купил од најскапите, купил од средно скапите джипови. Vidi, Vasko, znaš kako kaže Isus? Oko je videlo telo. Ako je oko bolesno, svoje telo bolesno. Mi treba da se vežbamo, da vidimo samo ono što je dobro i pozitivno. Ja mogu da ti pričam u Makedoniji o mnogim pametnim ljudima, o mnogim pravim Makedoncima, u Albaniji, o mnogim pravim ljudima, o mnogim pravim Albancima, o pravim Hrvatima, o pravim Bošnjacima. I mi time treba se bavimo. A ova Mišja liga, Eurovizija... Влегуваат ли демони во спортисти? Pa to ti je leglo demona, pa pogledaj kad se sportista raduje. Je to normalno? Kini dres. Pogledaj stadione. To ludila ta histerija. Ali mi time nećemo se bavimo. Mi se bavimo pametnim stvarima. Mi treba se bavimo... Имате тенисери. Губа 2-0. Ne zanimaju me. Ама не везе, сигурно везе Интер. Губа 2-0.
Dobro. Izgubeni. To je jedan depresivan pogled. Tako je. Ne može da mrdni, paralizirane. Odi. Tako je. Bo se oblikovalna, ili bara pauza, Tako je. da odi u toalet, se vraća posle 5 minuti, znači od njega izvira energija. Tako je. Pogled, znači prska se o nekoj energiji. Što je to? Evo pitanje za tebe. Što je to? Ovde u Srbiji se ujutru bude... Što može da bi se slučio u tije 2 minute? Evo sad ću da ti odgovorim na to sa jednim pitanjem. Ovde u Srbiji ljudi ustaju u 2-3 ujutru da gledaju Nikolu Jokića, koji igra tamo. Pazi. Oni igraju sad protiv nekih tamo Minnesota, čini mi se. Denver i Minnesota igra, da. Sad slušaj ovo. Prve 2 utakmice, Denver igra kod kuće. Gubi 2-0. A ne gubi 2-0, nego izgubi sa 20-30 razlike. Tako je. I onda odu da igraju kod njih. 3-2. Pa ih razvale 20-30 razlika u gostima. U gostima, 3-2. Pa ih onda pobede kod kuće, pa onda izgube tamo 45 razlike. Tako je. Aj sad ti meni objasni, da li je moguće da postoji tolika razlika u kvalitetu da ovi jedne i druge pobeđuju u gostima po 20-30 razlike? Energija. To su ti demoni koji manipulišu sa ljudima. Koji vode te, da to izgleda kao španska serija, akcija, uzbudljivo. Ide, pobeđuju ovi, pobeđuju najmanje. Partizan pobedi Real Madrid 2-0 prošle godine u Euroligi, onda izgubi 3 utakmice za redom. Depresija. To su ti demoni koji manipulišu sve. I pametan čovek ne treba da ide na takva mesta gde demoni vode takve igranje. Depresija, panični napadi. To je ludilo. I mi time ne treba se bavimo, neka se oni time bave. Evo ja se bavim pametnim stvarima, sad sam naručio da mi se sašije odelo. Sledeći put kad budeš došao, ja očekujem za neke 2-3 sedmice da ću imati odelo Ivana Crnojevića koje je on nosio tamo 1490. Odelo Ivana Crnojevića, ću ovde da sedim, razumeš, i da promovišem Ivana Crnojevića, da promovišem te junake, da vidim ko radi makedonsku narodnu nošnju, da odem tamo, ko radi albansku narodnu nošnju, razumeš, ti kad pogledaš, Micko Krstić je nosio tu albansku narodnu nošnju i Jovan Babuske nosio. I čekaj, ako je on nosio današnju albansku narodnu nošnju, je li on bio Albanac ili bio Makedonac ili bio Srbin? Pa to ti je sve isto, samo su danas stvorili različite navijačke grupe. Miroljube, Balkan, krv i met, ajva neka bude zadnje pitanje. Da? Zašto ovoj delna Evropa go narekao od krv i met ili Balkan? Turcite. Pa to nisu rekli Turci, to su izmislili ovi Ataturkovi Turci. Ti znaš da je Ataturk bio jedan ateista, jedan satanista koji se tamo švalerisao po Londonu i onda kad su engleski kriminalci okupirali Tursku, onda su postavili Ataturka za vladara Turske, a promenili su Turcima jezik u smislu da njihovo pismo više nije ono arapsko, nego sad pišu latinicom. Mislim, razvalili su ih. Iako se u Turskoj se sačuvao moral na mnogo višem nivou nego na zapadnoj Evropi. Ti kad dođeš u Tursku, to je civilizacija, ali oni su moralno prosrnuli, nije to ono što je nekad bilo. Tako da, sva ta priča i sve to krvi, med i ovo i on, to sve izmišljaju naši neprijatelji. Sa nama se manipuliše, ali ono što je bitno što mi treba da znamo, da smo mi potomci osnivača evropske civilizacije. Mi treba da se vraćamo tim izvornim biblijskim principima, da budemo pravi Makedonci, pravi Crnogorci, pravi Albanci. Vi se vraćate? Ja se trudim, evo došao sam da živim na selo. Dobro, u koje crkva se krstite, na primjer, vi? Ne idem ja u crkvu. Ne ide? Školu, ne idete u crkvu, ne idete? Ja sam u crkvi u kojoj je bio Vasil Veleški i Jovan Bunski pod nebom, sa Bogom direktno, ne treba mi nikav posrednik. Dobro, dođem 3 pati ovde. 3 pati mi sam snijem ovde. Dobro. I niko što sam me prašao, ovo što go živete ovde, na što liči, na nešto kibuci ovamo dole u Izrael, nešto mormonsko, na što liči, na primjer, što vi je najblisko? Najbliži mi je Ivan Crnojević, koji je osnovao Cetinski manastir krajem 15. veka, koji je napravio svoju štampariju, evo vidiš iza mene knjige, ja tu radim neke knjige, stavljam besplatno na internet, oštampam tu par komada da imam za moje prijatelje, ako neko hoće da kupi. Registruo sam udruženje građana Pleme Kuči, da promovišem tradicionalne vrednosti. Jer ti kad pogledaš svi ti znameniti ljudi u istoriji, Ivan Crnojević koji je osnovao štampariju, posle tu je postojala u Crnoj Gori takozvana Zetska Sveta Gora. Oni su živeli u prirodi, bavili se prosvetiteljstvom, promovisali zdravu priču, nisu išli da zvone na vratima drugim ljudima, bavili su se, znači, meni je najbliža priča Ivana Crnojevića, koji je napustio grad, došao u prirodu,
živi svoju priču, ako neko to vidi, vidi, ako ne vidi, ne vidi, a zvanične verske institucije, ovo ono, ima svuda dobrih ljudi, svuda ima i ovakih. Ja se bavim naukom koja se zove teologija, znači postoji tvorac koji nam je dao udžbenik kako da živimo, Sveto pismo, živim po tome. Objavio sam prvi prevod Biblije na savremenom srpskom jeziku, mi nismo imali prevod Biblije na srpskom jeziku, imali smo nešto iz 19. veka. Ja se tim stvarima bavim, govorim činjenice, ko hoće činjenice da prihvati, da nas je sve jedan Bog stvorio, da svi treba da živimo kao braće, kako je govorio Njegoš, brat je mi u koje vere bio, a te navijačke grupe, po crkvama, po nacijama, to je đavo izmislio. Mnoge crkve rade dobre stvari, imaš i problematične ljude u crkvima, ja ne bi sad da generalizujem ova crkva, ova svuda, ja imam prijatelje koji su katolički sveštenici, koji su fenomenalni ljudi. Miroljube, ke se spasite ili ќе odete pod mačbata? Vidi, Blic vi vodi seriozna hajka, seriozna kampanja. To se germanski interesi. Pa to su satanistički interesi, jer Nemačka je okupirana država i nemački kriminalci i nemačka obaveštajna služba je osnovala Blic. Vidi, za mene je najveće odlikovanje i najveća titula koju sam dobio do sada u životu. Ja sam doktorirao sa pohvalama, imao sam u komisiji dvojicu akademika. Ali najveća titula koju sam ja dobio u životu, to je što sam osuđen od strane demokratske države. Jednog dana kada se demokratija bude razvalila, kada Bog to bude razvalio, onda kad se bude podvukla crta, onda će da se vidi ko je u demokratiji bio progonjen, a ko je živeo u svili, kadifi, na medu i mleku. Znači, ja sam progonjen i to je za mene veliko odlikovanje. Najveće odlikovanje koje bi moglo da mi se desi, ako je Božja volja, to je da poginem na Božjoj strani, jer znaš kakva je filozofija satanista? Da pokušaju da te ignorišu, to je broj 1. Kad to ne mogu, onda idu da te kompromituju. Pljuju po tebi, osude te kao zlikovca, kao ubicu. Kad ni to ne mogu, onda ide likvidacija. Znači, najveća titula, kad mora da te likvidira. Mislim, smrt je samo prestanak ovozemaljskog života, mi znamo da postoji večni život, znači ja se smrti ne bojim. Tako da, najveće odlikovanje za mene će biti ako me satanisti likvidiraju, ja sam spreman na to, tako da ja ih čekam, oni znaju gde sam ja, oni me sad maltretiraju, žestoko me maltretiraju, i mene i moju porodicu. Ja ću ti reći, kad su oni došli ovde da pljačkaju moju kuću, po nalogu novinara, koji su naredili sudiji, i to se sudija iz Leskovca hvali time, oni su poslali ovde policiju, koja mi je opljačkala kuću, koja je odnala stvari vrednosti preko 15.000 evra, koji su zaplenili, mene su osudili. Oni su ovde bili 10 sati ukupno da odnose stvari i da me vode u policijsku stanicu. Moja žena je do 2:30 ujutru bila u policijskoj stanici. To je bio teror. Ona je posle toga mesec dana, njeno lice od stresa bilo u plikovima. Kao da ima kugu. To ne mogu da ti opišem. I posle toga, to je bilo 2019. Posle toga, Blic i ostali satanski mediji su više puta pljuvali po meni i kad oni krenu pljuvačinu, moja žena pomisli da će opet da dođu, da nas maltretiraju 10 sati, da nas vode u policijsku stanicu i da će da nam pljačkaju kući. Moja žena od stresa dobije plikove po licu. To da ti slikam, da ti pokažem. Znači, teror traje. Ja kad odem na put negde, moja žena noću ne spava. Ona se boji da će Blic da pošalje ekipu da joj otme dete. Ja imam sina od 3,5 godine, ona spava u sobi sa njim. Moja žena je pod stresom, da li će, pošto ja nisam ko da bi ja zaštitio i ko da bi ja mogao da sprečim otimačinu deteta kad bi satanisti došli da otimaju decu. Znači, ja živim pod terorom, ja se ne žalim. Ja da živim u Austriji ili u Nemačkoj ili u Francuskoj, ja bi odavno bio likvidiran. Ali to što se dešava, taj teror, to nije ništa. To će da bude mnogo gore. Evo ovde imam pod rukom knjigu, koja može besplatno da se preuzme. Otmica Edgarda Mortare. Ovo je događaj iz 1858. godine u Bolonji. Jevrejska porodica Mortara. 6 dece. Upada policija. Šta je bilo? Upala policija, kaže, moramo da vam oduzmemo ovo vaše 4. dete, Edgardo, koji ima 6 godina. Dobili smo dojavu da kad imao godinu dana, vaša sluškinja, koja je bila katolkinja, on je bio teško bolestan na umoru, naravno to je laž, i ona je njega krstila. On je katolik. I mi imamo naređenje od visokog inkvizitora da vam oduzmemo dete. I oni su oduzeli to dete, Edgarda Mortaru.
I u ovoj knjizi imaš opis celog tog događaja. Snimljen je i film. Napravljen je sajt otmicaedgardamortare.com. Tu imaš film o tom događaju, kogod hoće možda pogleda, i ovu knjigu imaš besplatno. Znači, to što se desilo 1858. godine, to će, dragi moj Vasko, sutra da se dešava. Svima nama. Ja sam vidio na Viberu imaš sliku sa svojim detetom. Sutra će da dolaze, ako ne budeš bio poslušan, i tebi, i meni, i svim ostalima da oduzimaju decu kao što su oduzeli Edgarda Mortaru. Tako da, mi živimo u satanističkom svetu, ja se ne žalim, u Srbiji je super kako je u Austriji i Nemačkoj, tamo bi mi pobili familiju, da ne pričaš šta bi radili. Ovo je super maltretiranje, malo pljačkaju, malo novčane kazne, malo smrdim u zatvoru, grbavim kičom u despota Stefana, tamo da odeš da snimiš onu pećinu, da vidiš šta je ono. Pa ćeš onda bolje da razumeš to što je pisao Vasil Veleški u svojim memoarima. Tako da, pripremamo se za ono što piše u Bibliji, svi koji hoće da žive pobožno u Isu Hristu, bit će gonjeni. Hvala mnogo. Hvala tebi. Ovo беше интервјуто со Мирилју Петровиќ, Великов едно одлично, брутално добро интервју. Ако ви се допадна оваа емисија, вторник 22 часот и 30 минути вонредна политичка анализа или политичка анализа за мемберите, за актуелни политички, криминални, безбедносни случувања во и околу Република Македонија. За вие кои сте редовни гледачи, недела 22 часот до вторник 22:30 и недела 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде да си.